Siyandamfana nambabafana banenkinga tshela mina ngibenza njani. Siyandamfana nambabafana banenkinga tshela mina ngibenza njani. Ngisomfowalatsha nambabafana banenkinga tshela mina ngibenza njani. Tshela mina ngibenza njani. Ngisomfowala nambabafana banenkinga tshela mina ngibenza njani. Ayesaba amavukane abonye inkungu ezinagaba yabaleka manje. Ayesaba amavukane abonye inkungu ezinagaba yabaleka manje. Ingakho bethuka ngezinhlamba yena ngazala leli phimbo. Ingakho becapha ngezinhlamba yena ngazala leli phimbo. Beladlala ujuna zendunkulu ingakho yasuka ngezinhlamba. Beladlala ujuna zendunkulu ingakho yasuka ngezinhlamba. Beladlala ujuna wazenkulu ingakho yasuka ngezinhlamba. Bayatataza, bayatataza, bathuza yangephimbo yami. 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 Ashila wabana bami sayumkanya kudela kanye ntombi nkadela zonke ndazana lenzi. Umxokozeli samavukane ngengoma engenadlamba futhi engenadlameke mngani wami. Umntuni wokwenhliziyo nomona ngengoma gade babhale enkundleni ezoxhumana bezwakala bedabukisa bethi umuntu nomuntu akagcwele ngezilakhe-ke manje. Utshela uye mnganami inkinga zezifikari zakhe into akavukana ngenyawo-ke mnganami indoda ethuneni. Ndaba zenzele empunye enkoletsheni June 26, 2021-ke mnganami June egqathele egodini umfokazi kunjani ngama-commutation. Yilapho engafika khona ngadlala ngengoma yami yakade bayiphika-ke mngani wami. Bayivuma yami ingoma wayifika wona inhliziyo uzowumona. Wayivuma usezimfadla mina engakithi-ke mnganami ngangimthatha khona. Ujabisa utsholo kanjeni unqoba umfokamnculu undumisa umfokasholo usikhwela umfokanene ubuhlebeza emdotsheni uwanela umfokamhlobo uzolakho umfokambamba njengoba ngomntwanami ukubaza umfokalatha kodwa mina ngithi umahlebulebe ngokuhlebhula inhliziyo zababhembi manje abayifisile indaba mngani wami. Suyoxola wena ngabizekile nene ngiqede nangasekona ithuba nangonyaka ozayo. Nazi insizwa ngingixoxa ngazo-ke stage mngani wami. Ulungele umfokandwana usimo umfokamadona umhlaka umfokadlamini usimisa umfokalatha usiyanda umfokodlamini yena yele ngihlale ngijulane. Zungalinge malungelo thatha amashansi ngoba soqhume mingo lami ngishona kwelanga ngimfunga umfundisi moyo manje ngizala njengezulu-ke mngani wami. Ngizala insizwa mina umfazi obova mashabani ngcoba le ntwela kusenza ipeni ngonyaka-ke mngani wami.
useyiyo njalo imvuzane efuze kwezomculo kwezwakala-ke mnganqamile ukala amakete endaweni nesiza kugcinanga lapho kanye nezakwazi kanye nentombili mnganamzasho kanje sifisa ukwazi imsuku lamandindizela ukuthi ujathapika wona ngisho unawudlala ngoba cha ikhona sazoshulwa-ke kule ndima ibe sengathi-ke mina usemntukatuka la nguthatha khona kwashikshela kumdumazi wensizazintomzi msulumsulo ngenjongoshwa amafindo-ke mnganami lungisiphe nepepa kanye nocingo wemthando umculo wamasikani uzosizayo inombolo zocingo 063 85 75 613 uzungisize ungayithatha unombolo mazoyicela utshana ngoba ubona umntakalo kunjani engamsena nayizele ngazelelo zondaba ngenzoyixolela ingoma nje kuphela ngixoxela lezo ndaba nenzethomela istudio njenosiza umfakadlamini uyeke mnganami lokuhluphele zondambo ukabona betatazela nje bezoloyo bhaskithi ngithi gcoka wemadlula mfana kithi uphinde ushashaya lapho kwi-keyboard mfana kithi-ke ngizobashaya kakhulu-ke kunalonyaka anongisiza bafana bamnikele ngimtshulisa umfakantshomana yeke ukhuluma amanga ngegama lami yeke ngibhaluma impela konjomana kodwa ngisose ngabekezelela umfana-ke mina ngifaka umuntu osonze ngathi angisathile umdideo ngamgcina 2019 eqotshiwele irasi uking beza kwi-pop njuke kabike mina masengimtshonise kula mculo engamasikandini mnganami usatshela yimpunzi encane phela engelunde eqobhe emaphuze ngesprimote kanti ngididetheleni ngedudulani koshamanike ngifuna ukubona-ke mina ngamani baqosha ngeginga umalungela bakhoda ukuthi emlonyeni ababhethele utshoko nkabi inhlamba nje phambili-ke mnganami wayeqinisile impela ukuzani kowempungoze bayobuza lo mbuzo wakhe indoda sagala kuphela kanti kuphi-ke emlonyeni ungawubhika wena lomhluzi andaba